بله سیما گلک سپاس و که تیجی آماجه بگید یعنی همون روزنامه ایرودی سب یک دستی در کتنه دو جی وهاب لی ایرو سر دما هل بجارتن ایدی مانشت هاتنه دانین مدو گوتو و ایدی تقاضا ترکیه کتیه پروسه هل بجارتنا او یک بداخل یعنی اردوغان سر حکومت ترکیه جی حتی پشت راست کردن و ایدی ترکیه جبو 24 حزیران 2018 هان یعنی پشت 65 روزان هل بجارتنه کتیه نوا اتمسفر هل بجارتنا پشتی کو اردوغان لسر بانگا قلش باحچلی جوینک پیکانی به دولت باحچلی سر حکومت پیرا بریارا 24 حزیران هات داین بس تو کسی پیش بینی ندکر کو او کسی زودترین هل بجارتن بینال درخستن یا راست کسی هل بجارتن پیش وقت جی پیش بینی ندکرن جبر کو هم اردوغان هم جی همو وزیر و پای بلندن آک پارتی جوخاج میجوا دامین داجی هر دگوتن هل بجارتن پیش وقت نینن لولاتا که دموکراسی هبه و هل بجارتن دم خدا بینکرن لی ایدی بریار هاتی استندن 24 حزیران جی روز بریار داینه لترکیه نصر مانشت روزنامه اجی به تمامی او مجاره چند آلین جهوا روزنامه نزدیک مجاره دبن بهشش روزنامه و دیار کردن و روزی وکه روزبونا ترکیه نو بناو دکن هر وا بهشک روزنامه اجی دبجن حکومت کتی نوا پانیک جبر کو نکارن ای ترکیه بر ریوا ببن خرانا گرم کو حتی 2019 انجی بمین او اوه د 24 حزیران اداجی تک بچن چند روزنامه اندجی مانشتن جدا دانن هلبت ام روزنامه حریت دست بکن دبجه پشتی 66 روزان امنی هر سر صندوق دبجه سرکومار اردوغان پشتی هفتتون خواه باحچلی را راگهاند که هل بجارتنی که دویابو د سی مجدار 2019 هم دا باهاتنا کرن بو 24 حزیران 2018 هاتنه به پیش خستن هم دکارم بیجن که حریت جی و روزنامه اندن جی لاپرین خواه یکم به تمامی جوی مجاله را وقتاندنه روزنامه صباح جی دبیجه جبو کو پیشیا ترکیه و با جبو کو ام پیشیا ترکیه وکن 24 حزیران روزا صندوق آنده بجه سرکومار اردوغان گوتیه جبرکو روزه و هندر و یاد در و تجیه بگشتن مزن تجیه ما بریاره هل بجاتنیم پیش وقت دایه به باش را ما مذاکره که باش کریه و 24 حزیران ایجی روزا هل بجاتن ما او بریار دایر سرکومار ترکیه و هاد بیجه سözcü روزنامه سözcü دبیجه درد ملت دباره اوانا کتنه دو هل بجارتنان د مانشت خود و هات بیجه دبیجه لجه کو آبوری باش بکن وانا دای دو سودای کرسیین خود دبیجه هل بجارتنین لزگین د 24 حزیران دا تینا کرن چند مجارن سروی یعنی چند خال سروی مجاره هنه تماشا نجا و که اونزانن ای پارتی کجالی مرال آکشنر و هینا نوعاتی دامزراندن ندیاره بیکاوی بیشتری هل بجارتنه به یعنی نه yani لگوری ای پارتی اوانا آمادنه دواره یاسایی دیجی آمادنه پارزر جی حقوقناس شده بیجن آمادنه بس لجنه بالا یا هل بجارتنان دبیجه هین ندیاره امجی نزانوی که چل به جبرکو ای پارتی جی نه لگوری آنکتن رژه یا که دنگان یا بقاسی صدی هفته به دست دخه او باندوره که مزن سر هل بجارتنان بکه او نکوکی بردوام دکه روزنامه ملیت دبیجه سرکومار روزا هل بجارتنان دیار کرد 24 حزیران دبیجه اردوغان تکلیفا باحچلی یا گویی گوتو براد 26 تباخی ده هل بجارتن بین کرد نرخاند و بریارا 24 حزیران دا دبیجه 24 حزیران دا جی و ترکیه بریارا خواه بده روزنامه هابر ترک د مانشت خود دبیجه هل بجارتن جت یعنی جت هل بجارتن دبیجه سرکومار اردوغان لگل باحچلی جویا دلوتکه یوان دا جی پشتی دو مهان بریارا هل بجارتن هاته گرتن روزنامه پوستا د مانشت خود دبیجه 28 ساعتان دا لی هات و بداوی هات دبیجه سروک MHP دولت باحچلی بریا دو روزان د 11 و 5 دا گوت دوی هل بجارترین کود سی مجدار 2019 هند اوی بینه 12 هند 19 هند اوی بینه کرن جبو 26 تباخی بینه پیشخستن دبیجه سرکومار اردوغان و باحچلی بو سی خلقان جویان اردوغان د ساعت 15 و 5 دا گوت امی د 24 حزیران ده هرن هل بجارتنان د ساعت 19 هندجی لجنه
هەڵبژارتنان یا باڵا یا بلند گوتیە ئەم هەڵبژارتنان را حاضرن ئەو وەکە عەجێبیەکێ بەناو کریە ڕۆژنامەیە یەنی شەفاح و سەر بە حکوومەتێ وایە مانشێتە خۆدا دەبێژە شاه مات yani ava peyameke de opozisyona Türkiye dibêje hilbijartinê ku wê di 2019 da batına kirin ji ber ku hin kêşeyên mezin li hember Tirkiyeyê hatin bi pêşxistin ji bo 24 Hezîranê dibêje evên ku li hemberî Tirkiye planên operasyonan jî dikin planên wan di destê wan de teqiyan Erdoğan piştî ku başerê re axivî got ji ber meseleyên ku li Iraq û Suriye rû didin û herêma me jî dixin bin bandora xwe divê em zûtirîn dem Tirkiye ji nezelaliyê rizgar bikin manşeta xwe wiha daniye. Rojnameya Star jî dibêje rojbûna Tirkiyeya nû 24 Hezîranê. Serokkomar Erdoğan û Bahçeli li ser meseleya hilbijartinan hevdîtinên pêkanîn Erdoğan got sistema berê sistema kevn li her derê li ber lingê me dibe kêşe ji ber ku em derbasî Tirkiyeya nû bibin 24 Hezîranê roja hilbijartinan e. Rojnameya Cumhuriyet dibêje di nava rewşa awarte de yan jî dibin rewşa awarte de hilbijartina raser dibêje Erdoğan û Bahçeli ji ber krîza ku ew nikarin Tirkiye bi rêva bibin ji bo 67 rojên din li hevkirine ku herin ser sindoqê dibêje sindoqên bê demokrasî di manşeta xwe de. Rojnameya Karar jî dibêje piştî 65 rojan sindoq li ser manşeta xwe dibêje Tirkiye berev bi hilbijartinên pêşwext ve diçe Erdoğan ku li ger Bahçeli hevdîtinek pêkanî piştî lûtkeya xwe jî da zanîn ku di 24 Hezîranê de ew ê hilbijartin li dar bikevin Tirkiye piştî 65 rojan ew ê here ser sindoqan. Ji aliyê partiyên opozisyonê ve helbet daxuyanîn cihê hatine dayîn HDP jî Saadet jî CHP jî daxuyaniyan didin lê hîna tu namzet nediyarin bê Erdoğan tenê seroka İYİ Partiye Meral Akşener ragihandiye ku ew ê bibe berbijêra serokkomariyê û do jî rojnamevanekî bi navê Levent Gültekin navê xwe eşkere kiriye ji bo berbijêriyê lê partiyên ku behsa bereyeke nû dikin partiyê ku dibin bereye nexêr de li hev kom bibûn hîna tu nav eşkere nekirine navê Abdullah Gül derbas dibe li gorî agahiyên ku me ji hin kulîsan bihîstine partî hewl didin yan jî derdoreke hewl dide ku Abdullah Gül qanî bibe. Em vegerin ser rojnameya akşam dibêje hilbijartina dîrokî di 24 Hezîranê de Serokkomar Erdoğan li gel Devlet Bahçeli hevdîtin pêkanî û Tirkiye ew ê ji bo sistema serokkomariyê di 24 Hezîranê de here ser sindoqan. Rojnameya Akit dibêje ji bo vîzyona 2023yan gaveke pêşwext dibêje Serokkomar Erdoğan dema hilbijartinan diyar kir û 24 Hezîranê roja biryardayînê dibêje ew biryarên ku di hedefa 2023yan da di rêya Tirkiya mezintir û bihêztir da biryar hatiye girtin ku hilbijartinên pêşwext bi rêva biçin. Rojnameya bir gün jî ji aliyê rewşa awarte ve li meselê dinê re li ser manşeta xwe dibêje di nava rewşa awarte de hilbijartin dibêje Erdoğan ku li qesrê li koşka xwe li gel Bahçeli gotûbêje kir biryar ji bo 24 Hezîranê de dibêje piştî ku biryara hilbijartinên pêşwext hate dayîn bi demildestî rewşa awarte jî hatiye dirêj kirin. Weke tê zanîn rewşa awarte doh li parlamentoya Tirkiye hate gotûbêj kirin û ew jî bo semê hindin hate dirêj kirin. Rojnameya Millî Gazetê ku rojnameyeke ser bi Saadetê vaye di manşeta xwe de dibêje hilbijartina lezgîn li ser manşetê wiha dibêje Erdoğan û Bahçeli ji bo 24 Hezîranê li hev kirine di hevdîtina wan de jî biryara hilbijartineke laser hatiye danîn ya raser hatiye danîn dibêje Bahçeli gotiye ne hewce em ji benda sê mijdara 2019 bisekirin lazim e em pêşiya Tirkiye vekin ew rojname jî behsa rewşa awarte dike nûçeyeke din de serokê Saadetê ji gotiye ji bo welatê me bi xêr be ew biryar. Rojnameya Vatan dibêje
بلزگینی برف به صندوق و اردوغان جبو هلبجارتن پیش وقت روژا 24 حزیران نشان دا پیش نیاز هلبجارتن پیش وقت جی با آوای که لزگینی جبو پارلمنتوی هاتیه شاندن جبو یاسای گنجواندن قانون گنجواندن جی دبی جبی پارلمنتر بنافبر و در روزی که او اوفن جی لپارلمنتوی کار بکن روزنامه اورنسل دبیجه پانیک آتاک یعنی جی پانیک گاوکه پانیک دبیجه اردوان لبند تباخ جی نسکنی و جبو 24 حزیران جبو هلبجارتنان بریار دا دبیجه اکونومی سیاست و دو پولیتیکای در و دا گل کشه گهشتن سر هف اقتدار یعنی دستلات جبو شونک وان چاره سر بکه بریاره هلبجارتنه که راسر دده روزنامه یعنی چاقجی روزنامه که نزدیکی ای پارتیه او پارتیه که مقاله بکر دمانشت خود دبیجه فیده یا فلک فیده یا ترسه یعنی جی باندورا ترسه لفلک نابه دمانشت خود وحد دبیجه گوتنه که ملال اکشنر آنی سر مانشت خود دبیجه ای پارتی جهل بجارتنا را آماده آستنگی که قانونی نینه برای هر کسی لنگی خواه گاوه خواه لگوریوه با آویجه مرال اکش انرژی گوتیه هکه نهیلیم که هم بیشتری پارتی هم بیشتری هلبجارتن ببه از به 100,000 ایمزه برحف بکم و ببم نامزد جبو سرکوماری روزنامه داوین آیدنلق در منشط خود ده بیجه او چه پانیکا یعنی دویجه او چه تلاشه ده منشط خود وحاد ده بیجه طایب اردوان و دولت باحچلی کج پرسکری که گران این آبوری و سیاسی را نکارن تو چاره سریان ببینن کت نوا پانیکی هر دویان بیگو به لجنه پارتین خوشی بشورن بریارا هلبجارتنی جبو 24 حزیران دانه دبیجه دبن روش آوارته ده و هلبجارتن لدار بکوون روزنامه مانشت این روزنامه هم به وی رنگی بون ترکیه چند مجارندن این گرینگ جنالبت مگوت روش آوارته هاتیه درش گرن سیما هفکارا میشه دست بگه ده گوش جبو 3,000 کسی نوا آرتش ترکیه ده جی هاتیه تثبیت کردن که آوانا اندام فتوینه دمه که نیز ده جی جانیکلی گوت امیوان جی کار درخن لعالیدن کشه ده ناوبینا یونانستان و ترکیه ده برز ده بر لگوری مدیا یونانستانی بالافرین شهر این ترکیه دو هلیکوپتر که کو سروکی وی ولاتی چیپراس چی دهندری وی هلیکوپتر دا بیه تاجیز کرنه لسر بحرا اگی پشتی تاجیز بالافرین ترکیه بالافرین شهر این یونانستانی جی رابونه او رابری هفاتنه پشتی دمه که جی مثلا بهمنی چاره سر بویه ام ببیجن مانشت این ترکیه به وی رنگینه جستنبوله دن باش سیما گلکس پاسکم رابین